Hakoa e waiwai tapu ana ia ki te kēmu tōranga pū, kua whakaritia e te rōpū tautoko ia ōrini kaipara, ko te hāpai o te ingoa, kia haere rātou ki ngā kāinga o tēnā whānau, puta noa i te rohe pōti o Tāmaki Makaurau, kia marama pū ai ngā whānau nei me haere rātou ki hea ki te pōti. I haere a Mārena Mane ki tetahi hui i tū ki ngā manu ātoi i Tāmaki Makaurau, ki te whakarongo ake ki ngā kōrero. She had when she first started this campaign, she had said she wanted to go grassroots. He pō toro ki ngā whānau nō roto mai i Tāmaki Makaurau, kia kite me nā rā ia kei runga i te rārangi tuku pōti. He karanga ki o mātou ake whānau, kia piri mai ki tēnei kaupapa. Kia whai huarahi anō rātou ki te pōti, kia marama ai rātou i te pūnaha o te pōti, me te māma hoki o tēnei mea te pōti. Koia te tino kaupapa. So we're here today, there's about 30 of us, and the goal is if 30 people ring 35 people, that's 1,000 names. And if those 1,000 names reach out to 5 people, that's 5,000 names. Ai, e huro ana, i te mea he wahine wai maria hau, kua pau mai tēnei rōpū, me te huhua noa atu ki te tautoko i tēnei karanga aku. Ko te whāinga, ka toro atu te hunga whai hononga maha ki ngā whānau, whakamahi i o rātou ake waia, whakamahi hoki i o rātou ake rārangi hononga. Kaore i te mōhio me he mea kei runga rātou i te rārangi pōti, kua neke rānei, kua mukua rānei rātou, nō reira koinei a mātou mahi i tēnei pō, i te roanga atu o tēnei haerenga, nō reira. E tika ana kia utua taku tira e te kāwanatanga. Tā te waia for the people tēnei kaupapa, ko whakawhiwhia ki ia tangata i konei he rārangi ingoa, e mōhio nei rātou. Ko tā rātou mahi he waia hia i nei tini tangata. We're reaching out to everyone on our whānau list who are on our Māori roll just to make sure that you're enrolled to vote. He mea I runga I te aroha, me he kaumātua kei te whare, ka hia awhina, kai taraiwa, he upa, he wene, kaumātua, kia pai tā rātou haere atu ki te wāhi pōti. Ana, kua hōrapa te pō raruraru, te pō nāna tanga hoki, puta noa I te hapori. I te rongo kōrero ko tangohia e te hi tāngata, mai te rārangi Māori. Koenei pēr tētahi o ngā tūmatarau o te Māori, ne? Ko te manaaki I te iwi, ko te manaaki I te tangata, e paku pauri ana, engari me pono au, e hohana ahau ki tēnei kāwanatanga me ngā kūrakuraku, ne? Ngā raru nui kua pā ki te punaha, e pōti ai tātou I tēnei terenga, I tēnei wā, ne? He hara te mea e whakakōkiritia ana tēnei tima, o hāpai o. Haere tonu ana I runga I te karanga o te aroha. Te aroha ki tō tātou, tō tāua, tuakana ia orini, me taku whakapono nui ki tāna tironga ki te ao, ki ona kaupapa, e kawe nei ia ki te wharepare mata. Yeah, well, we don't have the big budget like other parties, but what we do have is we have mana and we have connectivity and we have social media. I konei e whakatina ana ko te whakatauki, ko te amorangi kimua, ko te hāpai o Kimuri. Mārena Mane, te karere